Naimbag ipanag-umayo dito'y channel ti Ilocano Barangay Comedy. Dito'y tayo mangidaulo itinapnek ikatawaken na pudno ibayag ti barangay. Dagi ti istorya ti kapitan, kaaruba, tricycle, merkado, ken amin daily life nga isumet ti paggapuan ti kasayaatan ti comedy. Ada dito'y dagiti eksena makapablaak, makapasing ti puso, ken makapakaamo nga uray no ada riribuk, adala taragsak iti komunidad. No kaya't yu ti simple game nakakatuwaan Ilocano nga drama komedya, umay kayo, makipagkuyog, ken agpukaw iti stress, dito'y tayo agkatawa ti kakadua. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpintas betan. Kaya napo daw ti balasa nga ada ijetersinan ni kagawad ko nang. Ay, artistahin ako nada iti Tagalog. Ni Maya Dayjay. Kaanakan ka no ni Marikwanag. Ay, jaklaim pagaro nga dagayam na pintas akaanakan na. Iso kanu pa lang tagbantay ka naglako iti tersena ni Marikwanag. Kabayatan ti kaawan na iti makabulan. Adulaki di ababaraw ti mapangumatang iti tersina ni kagawad ko nang. Gaputan na pintas ti sales lady na. Na, sa kaumisam-isam inteng. Kasla ada plan-planwa. Amaw, kurso nadak na dyan ang balasang para ka ni Kwarong. Anya? Anya itayan tinagan mo, basang? Siyak ni Maya, Kapitan. Maya? Nagmayatin anagan. Maibagay iti kinapintas mo, Maya. Kasta ka di, agyaman na, Kapitan. Gumatangak man iti may sabuti nga aran. Ken dilata apulutan. Mabigla ang Kapitan. Atoy, Kapitan. Agyamanak aginom kami ngamin dito'y kani Kwarog. Kwarog! May katag siya ta! Ay, katuan matang kay. Day talaga ayam. Kwarog. Apa yang kay? Nakitam ka diti napintas na pala siyang aglaklako ni Tersina ni kagawad ko nang. Padasa man nga arman. Ni Uncle Mike. Kunak noan niya itayan ti arasas mau. Tinasayaat. Agin dadawat ka man iti baso no agin bubulod ka. Tapno pamrayam amakyam amukin ko na. Kunam nga adala mapan mo gatangan. Ang nagbayag kamat inteng. Kinaduak ngamin ni Kwaraw. Barang makita na ni Maya. Ay, uray man makita ni Kwarog dayjay abalasang. No di namat amo ti agaram. Ay, mataktekan akon ka ni Kwarog akaanakak. Tadi mo lamang asawan. Si kakit din ti mataktekan, no di mat mataktekan ni Kwarog. Madandanagan akpayan ka ni Kwarog ah. Ay, na. Agat arak ka, inteng. Nala, mangrabi ikamatan. Itayak pa'y analpas anangan. Mabisinak ngamin ang mangururay kan ka, iso anangan akon. Pasensya ka lakuman ah. Kaya't ko ngamin ang makaasawa ni Kwaraw. Isungar aramidak ti tumulaw. Di nan tumot ngamin amuti agaram jay luko aka anaka. Nakita mo ni Maya, Kwaraw. Anyat makunam. Napintas anya. Kuwang kay. Napintas unay ni Maya. Mabaina. Anya? Mabaina ka talaga. Naimbag no kayat nakdayjay. Kasano nga ron amam. No di nakakayat, wano kayat na ka, no di mo matpadasan nga arman. Dakayat. Na. Ibaganan tupay nga graramana. Yay. Adaman-damaga, Kwarog. Anya day ta? Adamat la ka di planom ang mga sawa, wano awan. Sungbat. Diyak ilibak. Damot planaw. Ang Anya. Anya? Basta. Basta. Makamukan.
No di mo kaya ti mga sawa di siya kon. Ay, saan gayam? Mga sawa ka lang to. Sardaman, inteng. Ingkamad gumatang itinatang nga ilutok asidaan ta. Ala, pakbet nga ron ti ilutom. Tarong, parya, sitaw, karabasa, ken arabang. Oh. Kat syempre, gumatang kamatan iti kagudwa kilo a karnit baboy. Una, ariglado. Mapanak ka ron din. Agsubli ka adagos tasya kun ti mangiluto iti isang put mo alutwag asidaan ta. Maya. Ada ka no, ipudno kan ka ni Kwarab. Anya? Awan ka di pa impudno na. Maya. Ala, awan mo at kapitan. Ang mga no di na pa imbuksilan ti ayat na, pare. Ayat na, kunayo? Nagkapuyan ni Kwarog. No di na pa impudno ti ayat na ken ka, Maya. Anya? Saan ko paglastog? Ni Kwarog. Kinasing pet ken nagagayt. Ala, ni kapitan. Anya, kursunada ni Kapitan Daye Amaya para kin ni Kwaraw. Kasta nga raw to yan. Ay, poya. Sa bagay, panagkunak. Agpadadan kin ni Kwaraw nga addaanan iti husto atawan. Kan nakaturpos sa kanupayon iti kurso na. Wain, kinapudno na. Ururayin na kanulang ti resulta ti board exam na. Oh, di nasaya at no pagasawaan ni Kapitan da Kwaraw ken Maya. Ay na, no para mo't kanyak tuyang. Saan nga agbagay da Kwaraw ken Maya? Pagkunaamot ngay. Una, napintas ni Maya no maidilig ken ni Kwaraw kakanakan ni Parinday. Anya ti amom ngay, no kayat lakit din ni Maya ni Kwaraw. Ay awan la ti amu kon tuyang. Agiraraman mo't ni Parinday. Ayan ti impagatang ko ken ka, inteng. Apay nga itakalaan. Ururayak ti impagatang ko, tagluto ako man. Ang itakala nga sumangpat. Ayan na nga, agpaiso ti ginatang ko. Nunan matan, nunan. Nagkunangamin nga agbartak ka. Salbag ka. Nalipatak sa matan nga. Inala iti nang ibatsak. Sa dinaw. Tersino ni kagawat ko nan. Taiso ti na ginuman may. Kadwak di paribadong. No kasta. Dayjay manen Amaya, tinapan mo ginagara. Mga nusika mo ti Agusto kan ni Maya. Sasawamot. Ay, Dahil nakspay sublian dahil iti pangpakbat na ginatang ko. Darasam! Katnay! Mabisin akon! Salbag ka! Doon damit lang plano ang mga sawa ko raw. Ibagam ti panagayat mo kan ni Maya. Tapno di na kakit unaan ti sa balay. Anya nga iti aramidak angkal. Armam makaasawa ka nga ron, no, di ka agarim, ay luko. Kuha nga minangkal. Anya man nanday ta? Di ka man nagkapoy-kapoy. Kandi mo patpatyan, ti isursuro ni Paribadaong. Apay aya. No kuna na tinukmaan na kano editi ararman na. Di ararman na ni Tuyang, di mo tutula din. Tinukmaan na idininana tuyang. Kano? Di mo panpansinin data. Awan kas iti alam iti legal apamayan apanagaram. Aramidim timpagak. Tapno saan ka amabaakan di taunag ti pantalon mo? Nagbakak lang aruday.
Anya ti bagang, Chief Kwarog. Apod niya ako ay, anya itayin tayo kunak nga ibagak. Apay, anya tinapasamak iti barukong mo. Aha. Apay nga paputa. Ay, kwa, pagpagak pa nga umuna ti barukong ka. Corny kamat manong Kwarog. Pangasim ading, hindi na ko makatawaan. Seryoso ak iti ibagakan ka. Anya nga min aya dayta. Kwa nga min, agayatakan ka ading. Anya? Ni. Ala, agtigtigargar kamat na namang ibagbaga. Adda ka di namnama ka ading. Apay ngay, agpigargarak matayin. Kwa. O sige, panunutag pa yan na imbag. Ala, agawid ka, tamalamlamin kan samat. Ha? Narigat na agurigor ka, gapula kanya. Apay adda aya sakit mo malaria, Kwaraw. Awan mo ti amaw kang kain. Kumusta nga? Naibagamat lang ang ti panagayat mo kani Maya. Jackson itulaw. Ha? Ang mga nudakas mo ti ipasimuda ag ti panagpigargar kaw. Anang ibagakan kwa na iti ayat kaw. Mapat. Pati kay ti dayta. Alaki di. Itap na makaasawa kan. Agaram ka. Sa bagay, madlaw ko akas lakonsen ni Maya kanya kang kail. Mitlagayam. Ikarkararag mo. Tapno maigasat mo ni Maya Kwaraw. Iso ti babae akursunada ket aparaken ka. Kas namadlaw ko kita damot ti simpatyam ken ni Kwarog, Maya. Apay ka di, tatabadong. Wala, tay ka pa adamag kanyak iti maipapan ken ni Kwarog. Agar-aram ngamin kanyak ni Kwarog. Kasla kayat ko mati makiasawa di ti lugaryo, a barangay Kabildatan, tatabadong. Panagkita ket, kas lamayat ti langam Kaawahatan nga danam naman ni Kwarog no kasta. Bagay kami kadimat lang ka ni Kwarog no bilang tatabadong. No siyak lang nga maysa, napyalangay no bumirok kan iti sa balay, Maya. Anya? Ni Kwarog akanakan ni parinteng, kit adda sakit na makaalis. Ha? Ay, Jack lang pagarop, tata. Isu ano di mo kaya timakaran, sumapol kan iti sa baling ayatem. Ay, agyaman ang tayong bagam ti kasta, tatabadong. Anya, imbagam nga dasakit ni Kwarog ang makaakar. Kung kunaklaing dayjay, yung sa napudnaw nga adda sakit ni Kwarog ang makaakar. Ay saus ba daw agar-aramid ka manen iti pangguraan daken ka. Ala, kakin ni Maya, ibabawim timbagam. Ay, kit adda magkingkwanan numamatay uno saan. Ay saus, mamati dayjay, nga main laklakayan kan anang ibagaken kwa na iti kasta. Ita ekto man no niya teramid ni parinteng. Tila pakibibiyangam. Maya, kumusta nga iti sasaadot di tapusaw? Adda ka dimot lang namnamat? Dirit saan ka, Kwarog? Awan mariknak a panagayat kan ka. Ha? Saan siguro adata ti para iti tunggal maysa? Ay na, nagsakitan na danggain. Anay, pusaw, naut-utlawunay. Lading ita, Kwarog. Anay! Basol yun tayo ito yung kail. Ha? Ay, Apa yan? Apay abasol ko akong kunam dito. Ay, ipilit yung mat ngamin ngaramak ni Maya. Nabasta daklagat nga raw din. Jakla ko manimbagbaga ti ayat ko kenkwana. agure ka. What's the happening? Kit kunamat. Nadlaw mo ididamaw nga ada concern na ken ka. Oh.
Jakla ko man inararam. Yay. Mapayak mo't lagayam. Maya, gumatangak man iti sabon kan toothpaste no adda. Ada kapitana. Adtoy. Ay, agyaman nak balasak ko. Adto'y matibayad ko. Nana, mabalin ka diti agdamag? Anya, Anya nga minti sakit ni Manong Kwarog. Damagak laang sakit na. Nay, awan mati amok asakit ni Kwarog. Imay nga min ditoy ni Tata Badong. Kat imbaga na kanyak nga adda kano sakit ni Manong Kwarog ang makaakar. Anya. Oops. Jak malapdan ti bagik kan kararwak, pare. Iso nga inasitgan ka unay. Nay, apay ngay pare. Kasla kumilaw mo tindag iti matam kanyak. Talaga? Ha? No kikilawan ka lakuma. Ay sus, nabayag akinilaw kan. Yay. Kit magiling ka iti husto iti bitukak. Salbag ka kit di iti 1/4. Parintay. Nagkuna. Mapan mo padpadaksan ni Kwarog ka ni Maya. No di ka kit luko-luko ataw. Ibagam kit din nga da sakit ni Kwarog ang makaakar. Nugod Pilipino. Makitam day tanga imbong at inaramid mao. Kas taunay laki din na pungtot kanya ni Parintay. Katsiyempre tadi nadaal mo ti plano na may papan kada Kwarog kan Maya. Kit santo mo lang agbagay da Kwarog kin Maya. Ay makamo ka man langan. Awan lati di mo pakibibyangan. Napintas ni Maya. Madlaw ko pa ikit adda mabalinda iti biyag. Nalinis dagiti kukuna. Nagaatid daw. Ita, niki din Kwarog akanakan ni Parintay ti pakiasawaan na. Ay kasilaing nadya balasang iti sidong ni Kwarog. Ti konam kit day. Adda apal mo kin ni Kwarog. Apay, kapin anum ayan ni Maya. Takas takit din ti bagbagam kin ni Kwarog. Isumot lagaya makas diti sa ukanyak ni Maya. Ta siguraw, namati iti imbaga day di atataba daw. Ay, pagbalinan dakit din nga da sakit na makaakar. Nasakit mo't tinakam ko iti inaramid na kaanakan. Iso ano anya ti kunam di idarom mo ni pari ba daw? Ha? Mabalin mo nga idarom. Tapagmultaan tayo man. Tadikat agrawam day jay ataaw. Ay, wanan niya. Saan nga ang angaw day dyan inaramid na? Di kay lamabain ka ni Maya nga agdindin na rum kayo. Gapukan kwa na. Ibagam ka ni Kwarog. Tamapan na ibaga ka ni Maya asaan apudno nga adda sakit na ang makaakar. Ay makapasuron ti aramid na jay apari badong. Amuyo lang nga ruden akas dyan ni Pari Badong. Ang tutupan nyo pa'y laang. Una, tapno agnakam. Nangag ko nga itarom nakakano ni Kwarog. Anya nga itaramidam Badong. Ha? Aya. Sakbay nga idarom kan multaan da ka. Makiariglukan. Anya ti aramiday. O di mapan ka ijay ayan ni Kwarog. Dumawat ka iti pamakawan ng runa kin ni Kapitan. Tapno di nakadusaan. Ay uwin to yan. Sige, aramidag timbagan. Ay, tiniliwan dagiti pulis ni Maya. Ay, jaklaim pagarup kagawad ko nang. Ibaga kun tipudno. May sang illegal recruiter ni Maya. Imay dito'y lugar tayaw, takayat na nga itarayan, ti basol na. Ngam, nagsasaritaan may kadagiti dadakkel na, anasaysaya at laangan sumokaw kadagiti pulis. Ay, wala. Nasaysaya atin ang maibalawd. Ta nataltalgad ti kasasaad na. Anya nga ti amu tayo. No, adamang dangran kan kwa na. Di nakarkaraw. Dayta nga road, Kapitan. Ay,
Isumot lagayam nga agpigpigar-gerak idi anang ibaga iti ayat kaw. Ajak mo ti gapuna. Tagayam, kasjay ti aramid ni Maya. Naimbag tajak na ilauan. Uwan nga rad. Jak impagarop akas jay gayam. Sapay nagpintas man. Ay, Naimbag tanda kayo ditoy, paray. Kuwarog. Kumusta ka pare? Alay ko maday to'y agundaway. Ti dumawat ka na kayo, kinikwaraw, iti pamakawan niyaw. Maday nga agpaiso ti naramid kaw, kwaraw, paray. Ada iya madi nga inaramid mo. Mayat kit dia. Husto ti inaramid mo. gagdanag tataba daw. Awan pa kan anwam kada kamay. Nay, nakaskas daw nga ron nukasta. Ay, agyaman na ka, paray. Kwaraw. Da kami ti agyaman kan kaparay. Taga po iti inaramid mo. Saan ana ilawan ni Kwaro ken ni Maya? May sagayam wanted. Wanted? Wanted ni Maya, paray? Katwin. Tiniliwan adag iti pulis. Ay na, Kapitan! Narigat ngamin ti agdardarasudos numaminsan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Good morning, Maray. Pautangan nakman dita iti daing ken mantika. Good morning ko nam, ngam umutang mat gayam ti gagaram. Kasano pa'y a good morning day tangay? Kablawan ka pa'y mata. Sakbay nga ibagak ti gagarak, Maray. Ayawan pa'y buwi na manok. Utang kit din ti ibagbagam. Ang mga no agmalmalam nga utang ti ibaga dagiti umay ditoy. Imbes agumatang da. Alimutan, Amaray. Sa anak mo't anatiwod nga agbayad. Awan nga rod buwi na manok. Malas ka no ti utang. Takaluklukat ko pa'y day to tersinak. Ay, bigbigat utang. Anya nga raw no di mo kaya ti agpautang. Inak man langang. Ingkalatan. Apayan, Maray. Anya tinapukaw mo. Apay akas tatit suram. Mapanak ko maumutang kini Marikwanang iti pagarmusaran me. Ngam dinak mo't pinautangan, Maray. Kasta ka di, Maray. Anya nga rod nga, yun di na kayat ti agpautang. Kapilitan ang mapanak ijay bangkag. Inakitaan no adda mabalin ko nga alaan ijay nga ilutok asidaan mikin ni badungkaw. Wen, Maray. No adalakit di mairemedium, ano usamon, ngam ti umado ti utang mo. Malangarod, Maray, panawan kapay, mapanak ijay bangkag. Sige, marituyan. Nasabat ko mat ni Marituyang. Nasakit tinakam na. Ta saan mo kano a pinautangan? Kasano, kanayon nga umay umutang. Di mo't nga rot agagawa. Tapno adamot pang ngirimidyoan na iti kompormi dita. Win nga agpaiso. Nila ang matpari badong timapmapan no daduma ije bangkag da. Saan akanayo na mapan? Iso nga inikak iti leksyon, tapno agagawa mo't amaray. No awan si daun da, dito ilata ti pangnamnamaan da. Utang met nga rod. Urayan no saan ang mabayag nga agbayad? Dahita nga rod, mabayag nga agbayad, maray.
Tiyada nakam na anak kautang, oray saan mo asingiran, agbayad ko maa. Wen amare, pudno dayta nga imbagam. Saan agaputa kayat ko nga imutan, gam kayat ka, kat agagawad ako ma. Tulungan taman nga agpaiso. Tapno mapanunot na ti umagawa. Nakalagip ka man, ngayon may dito'y bangka. Agkita akman iti mabalin na dengdengen ditaw. Napaanak ijay ayan ni baak, tain nako maumutang iti daing kan mantika. Ngam di na kayat tagpautang. Kasanaw ka nagatindog sa amin tilistami yay. Kaano ka nga, makabayad? Nauma siguro na nga agpapautang. Pangalaak nga taaya iti kwarta, tapno sa anak nga umututang. Gagay, ken anos laeng. Tapno madan ka iti kwarta. Anya nga taaya ti mabalin ko apag kwartaan. Awan mo't mabalin ko nga ilakaw. Adawgot ti kabatiti ditaw. Ison ti alam nga ilutaw. Anusan ta ti bulbulong ti ruot asidaan. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, mare. Ingka aglakaw. Aglakaw. Anya nga iti lakok maray. Oray manok lakuma, kat awan mo't manok may. Nangeg mo ka din tay kunada. Ano tagaaway ka, kat oray manok, kat awanan ka, kaawatan a kinasadot dayta. Kastamot ti kunada. Adamot idi manok may. Ngam na iwaws ta sindamain. Ay no kayat mo, mare. Pautangan ka iti basit agatad. Ngam ikarem asaan mo agastuan. Kwarta pa'y mga raw no saan amagastaw maray. Kayat ko asawan pagpuunam. Isingasing ko nga igatang mo iti mabalin mo alutuan. Ingka isursor iti kabalbalayan. Adalakit di gumatang. Ay maya nga taday taan na panuno mo maray. Kasano amam no saan mo apadasan. Papanan, saan ka di nga awan pulos kwartata? Adem pautang kanyak ni Maribanang. Insingasing na nga igatang ko iti mabalin ko alutwag. Kalpasan na, inakilakaw iti kabalbalayan. Mayat nga taday ta nga insingasing niya. Kasanaw no awan ti gumatang. Dayta mo't ti kunakken kwa na. Ngam kunana mo't apadasan. Tapno maamuan no baligay wunusan. Kita niya nga ron ti gatangam. Anya nga tatimayan. Lumay wano tambutambaw. Ay, padasem man ti tambutambaw. May mayat no ado tinyog na. Tapno na imas. Mga lakmatan iti paper cup. Tay medyo dadakkel tapno maayatan ti gumatang. Nagudong ka kaday na. Wan kwaraw, adamapan ko gatangan ija ilay. Into nagawidak, agluto ak iti tambo-tambong taglako ak. Ha? Agluto kay ti tambo-tambaw. Wan, umayak to aglako dito'y paradaan ti tricycle iti tambo-tambaw. Uy, nabayag ajak nakaraman iti tambo-tambaw. Umay kanto nga rod aglako dito'y paradaan Un ako araw, bareng agswerte ti insingasing ni Maribanang a negosyaw. Idi pa'y kumaan na panunot yu dayta pagsapulan. Hehe, wangarod baraw, jakmat na pampanunaw. Rimwarmat ni Mari Tuyang, kunana nga awan kwartana, ngam apay nga rod nagudaw. Ay, pinautangak iti pagpuunan na. Pagpuunan, anya kumatiila ko na, tapagpuunan ako ng mat. Insingasing ko nga agluto iti kayat na nga iluto. Tamapan na isursor iti kabalbalayan, ngam timapan umut-utang. Mayat mo't dayta apagsapulan, Maray. Agluto, sana mapan isursor, tawan kat nga rod pwesto na pa'y apanganan ti gumatang, Maray. Win imbag ti kasjay, ngam ti agmalmalem nga awan ar-aramiden na. Wan Maray, into kat numadanon ti panagluluto, mapan iti tiyangge. Tadi kat mapan umot-utang iti si daunda. Idi imbagam kanyak, akayat mo nga ikan iti leksyon tapno agnakam.
napanunot ko apautangan iti pagpuunan na. Bareng amo na ti aramiden na, tapno mapadakkel na ti impautang ko. Ay, nadagsen magayam tinaluto at tambo-tambaw. Ay, ano sak abit-bitan ti dakkel a kasirula. Alaek metan ti paper cup ten nakagisursaur. Unaek ijay paradaan ti tricycle. Ay, inakaun. Inakaun. Apaman ang makabatogak iti kabalbalayan, ipukaw ko tilakaw tapno ang muda. Kanya nga ta tinapasama ka ni Marituyang. Magmagnamat ang nakabit-bit iti kasirula itay. Ang mga nurinugyan ng tinaglako iti bilo-bilaw. Bilo-bilo. Ay, kayat ko day ta. Ay, amok kumata na panak gimatang. Ang mga nunapan ijay paradaan ti tricycle. Taado dagiti driver ijay. No agatang dagijay, siguradaw ang makalako ni Marituyang. Nasay-sayati kas jay. Ngimti makimarmarites iti awan ka-is-is ka na banag. Iso nga ron a pinautangak iti pagpuunan na tapno makatulong matkan kwa na. Ay, mayat na panunot mo banag. Kasta ati kapitana. Si Sasaga na tumulong. Naihimas tin mainla ko ni Nanatuyang at tambutambong iti paradaan ang kay. Inlakaman na kumaa. Kaya't ko tikas jay. Saan kumot nga mo kahit mo ti tambutambaw? Agla kong tupay nga ta. Wan ka na, wan kail. Ay, kaya't ko day ta. Ay sus, ay tambu-tambong ko naman. Kaanong to nga tanga umay aglakaw? Bayam, taibagak to nga umay aglako iti barangay haul. No umay ito man naglako iti paradaan ang kail. Hindi nakita ka nakabit-bit iti kasirula. Kudak no, anyan ti aramidin na. Tapay nga isor-sor-sor na ti kasirula. Nalakom ka di mo lang, tinluto matambutambaw. Ay, won ba daw? Ay na, mayat gayam tinsingasing ni Maribanang. Numapanak iti may sa balay. Nulima ti bumalay. Gumatang da iti 5 abasaw. Ay na, nagmayatay. At damo lang naganan siyam, iti impautang ni Maribanang Kingga. Ay won, dandanin na duble ti puunak. Ay, agla ko akpay. Tapno maisubli kong timpautang na. Una, tapno saan ang madidigrang agpautang. Ita, sana ko na mapanumututang iti kumporme dita. Tadamot pagsapula. Nagsayat mo ni Maribanang, ta nakapanunot iti insingasing na kingka. Ita, addan makuna at trabaho. Aglutaw, ken aglakaw. Enton mapan ko isubli ti kwartana, agyaman aken kwa na. Angam sa anak amapan gumatang kinibaa. Nakaumay ka mo dito'y balay maray. Ayan nga tila kumatambutambaw. Madamdama akpay ngaglakaw, kapitan. Umay ko kumaisubli ti kwarta ni Maribanang. Ay, nakaganan siya ka. Iso nga isublim ti puunan. Wun, kapitan. Ay, Kayat ko apagyamanan unay ni Maribanang. Tano din ang bagang aglako Saan ako managlakaw? Ay, intun agluto ka. Mangyag kan tuman iti tambu-tambong dito ita. Gatangan mi man ta. Ado kami agumatang dito'y barangay hall. Arigla daw, kapitan. Ay, urayam latan ni kumarim abanang ta agdigdigaw. Nakaumay ka mat, Maray. Adda ka di masapul mo? Umay kuman isubli to'y impautang mo, Maray. Ado ka din ti kwartam, ta isublimon, Marituyang. Naparwar ko matan ti puunan. Kanadamot ganan siyak, Maray. Ay, agyaman ako na kan Maribanang. Dakkel tinaitulong mo kanyak. Ngam dayjay aba, kagora. Saan arumbang agura, Iso tinakaibaga kanyak, nga inggagara na adi nakapinautangan, tapno agagawa ka. Anya ti kayat mo asawon, Maray? Imbaga na akayat na agumagat ka, tapno maadaan ka iti pagsapulan.
Kat no ada kwartam, saan kan nga umutang? Kasta timbaga na ken ka, Maray. Wen, kayat na ngamin ang masursurom ti agirimidyaw. Kasta gayam. Mayat maggayam ti panggap na. Iso apina ay nakidiimbagak nga umutang ak. Saan ka di amayat ti panggap na, Maray? Nagbaligi met, taada nga agpayso pagsapulam. Kasta ka di, Maray. Ay, ginurak lakit din. Tati amok ket inimutan na. Mayat gayam ti panaglako ma, Tuyang. Tulungan ka man langay. Diyay dadakkel a kasirula ti paglutuan ta. Kuyugan ka nga gisursor. Alaman nga raw, inak to padigwan dagiti ko kumaray. Isuda tinang panunot iti kasto a klase ti pagsapulak, badaong. Nagsaya at magayam ti kukumarem. Amuda ka nga isakay. Wen nga raw, ngam sabali tinagawatak iti inaramid da pa ng tulong kanyak. Masapol nga inkanto nga rod agyaman kadakwada ah. Inton makaluto ka, mapanak to iti tersina ni Marikwanang. Diyak laim pagarop amayat gaya mapagsapulan ti agluto kon aglako iti tambo-tambaw. Di ka met makibarbar kada kamin, paray. Tultulunga nga min ni Tuyang ko paray. Ah, Kasi mo no, aglako amay may sana. ay. Nadagsain, tinaluto at tambutambong paray. Saludo akan ka, paray. Kasta at tinasayaat nga asawa. Napanunot ka, ngawan maganap ti tao, no saan nga aggunay paray. Una, narigat ti sadot. May tinagagat ataaw, ta damaurnong na. Saan nga agparikot iti pagbiag na. Ay, wan paray. So nga gurnong kami may, tapno saan kami ang mabigot, akas iti kunam paray. Ay, kasta ko maamin. Tapno awan ti agparikot. Good morning ko kumaray. Day, si Kama at Marituyang. Nabayag baset adi ka na isarsarong dito tersina. Wen nga rod, Maray. Adamot dua a kaserola nga awit mo. Ingka ka di man aglako? Hey, ipadigok kada kayo daytoy ko kumaray. Agyaman ak unay kada kayaw. Na, sikat ti agpadigo, ngam sikat ti agyamyaman. Saan ka di arumbang ada kami ti agyaman, Maray? Kayat ko ti agyaman. Tanusan agapo kada kayaw. Diyak na panunot ti nagagawa ko kumaray. Ay, kasta ti panangipatugmikan ka, Maray. Ngam ura imbagami dayjay ken ka, no saan ka ang nagagawa. Awan mo't laeng. Mayat gayam numadilaw ti may sa taaw, tapno agnakaw. Mayat sa no agaramid kay ti uray basit a paglakwan ta di taigid ti kalsada iti batog ti balaya, Tuyang. Amangan no awan ti umay no nagbasit a pwistaw. Uray basit a pwistaw no lakit na dalaws, apay kumangay nga awan ti umay. No dagor dair, mabalay nga itulog, kan nadamot ag take out, no kaya da. Sa bagay, mayat mutkit din no adda pwisto di taigid ti kalsada. Para kadagiti aglabas akayat na tagmerienda. Ay, yaman pa'y apaw, to oray simple lang. Kahit adalat tamad mapaglakwan, apangalaan ta iti gastusin ta. Wan, daytoy tay kunada nga oray tagibas sitin ti daduma. Di da mo adakkel gayam met ti sapol ngam dagiti agtamtambay dita. Wain, Tuyang, pudno day ta. Ay, nakaginawa ak. Tadalat ta kwartata, oray saan ama kunadakkel. Imbag day tuyang ngam ti mapanumututang. Pudno day ta, Tuyang. Iswa pagyamanan ta, dagiti kukumaray. Ay, saludo ang kada kayo nga agkukumare. Awan makaabak iti tao ang nagagat. Ngam, no sadot ka, dumtang to ti panahon nga agbabawi ka. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika.
Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka din ti oras, Inteng. Amangad no adda mangururay ken ka ije barangay hall. Apay ko mga urayan dak ngay. Mabalinda mo ti umay dito ibalay no adda masapul na. Dito'y ka di balay, ti ayan ti opisinam. Saan ka di arumbang nga adda ka ije barangay hall? Kapitan nak nga ron. Nangat nga to ak ngam iti isuda. Ay, kayat mun sa ti mabalunat. Ay, saanin anasaya at ti panagras-rason mo? Inak madlagan. Ay, saan ka nga agdaya mo daw, tapagrebengam day ta? No di mo kayat nga aramidan ti pagrebengam, ag-resign ka. Apayan nakapanimid ka di tatugaw mawang kail. Napukawan ka kaday. Imbaga ka ni antim nga agresay naklakanon. Kahit mo ka din ti agresay ng kail. Kasanaw, kat kunada sumadsadot ka kanumitain. Sumadsadot nga ibagbagam. Awan ka nun ti mararamidam dito'y barangay. Alisto ka kanulaang. No adda makitam a babae nga umasidag dito'y barangay hall. Babae ko ram. Ay, no umasidag ti irek iti kawitan. Tuktukin mo na. Kasanaw, no adda naking kukwa iti dayta nga irek. Ha? Tuktukam ka dilata. Basol ko pa, no adakin ko ka. Umay mo dito'y ayan ko a barangay hall. Saan mo't asyak ti mapan ijay ayan na? Yang kapitan kangkal. Oh? Sika kumati pagwadan. Saan ket amang ipakita ka iti kalukwan. Kalukwan ka dyan. Di mo ka di mang mangagtisayang gusang maray. Nga adda ka numapmapan a babae ije barangay haul. Malikli kam aya dagiti babae ang mapan ijay barangay hall, marituyang. Ado ti agkasapulan iti papeles a pirmaan ti kapitan. Adayo kagayam iti damag maray. Kano kanayon kano da a babae ije barangay haul. Apay, kanayon lakit den nga kasapulan iti papilas. Asino aya ti dakdakamatem. Narigat ti agsasao, tadyak kayat ti may ramraman. Addaken kaday ta amang duktal no asino ti bagbagad amang sarsarungkar kin ni kapitan. Na, kasla adda kayat mo nga ibuksilan, marituyang. Talaga nga adda maray, ngam awan ti imbagak anagan. Makaammo ka amang duktal, tadyak kayat ti mairamraman kunak manal. Maray, ammom kaday no asino ti dakdakamaten ni marituyang a babae a kanayon amapan ije barangay hall. Kanayon ka apo masyar ije barangay hall tapno makita, maray. No kasta, pudno ti imbagana. Saan mat siguro nga agsao no awan ti nakita na? Saan mo nga rod nga ibagbagaken ni Inteng? Tamapanak to ijay barangay hall adi na ammo. Mapan kalata maray. Manmano kamat ngamin amapan ijay barangay hall. Anya kumangay ti mapan ko aramiden ijay. Kat sa anak mat nga opisyal. Ngamawan mat mangiparet no mapan kamat agpasyar. Takapitan kat nga rod ti asawa, maray. Dito yaklatan balkon ti barangay hall. Awan mo't ni Enteng dito. Apay ang nagtugaw ka iti saklot ko. Na, Saan mo gagara, kapitan? Na iti kalisa, iso ana patugawak, iti saklot yun. Sa anak matik di nga ugungot na saan ka nadagsan. Dalag ka,
Di matlaan. Dagiti awanan baen. Diyay garanggan diyang ababae. Ay, iduron ko man tiruangan. Ay! Nagalasin na kita ang itsura yaw! Banang! Ay, kwa! Ay, Kapitana. Ay, saan ko ngayon gagara? Sus! Apay nga da ka dito yung barangay hall. Saan ka di abaldado ti asawam? Buisit ka! Agawid ka! Ay, huwag Kapitana. Agawin ako. Sus! Si kamot inteng. Anya ti aramidom Awan lang amin ti balunot dito yung Angam adamot kit di map anakitak di tasulay. Ha! Kayat mo ka di nga imap ka dito yung mapa ti kabildatan. Kayat mo ta irisak tarupap. Nakitam ka day nga imunog ni Maribanang dita barangay hall, Maray. Iso ka di ti sirsiripam. Mun Maray, idikwan, rimwarji babae. Daghayam di taunog ti barangay hall. Ha? Anya nga tati nakita ni Mariba nang aramidan dagiti dua. Damagag tukin ni Maribanang no anya tinakita ng aramidon da. No sekretary ko mabalin nga agsusurat ay ngam saan mag. Saan mo't asekretaray? No diket siksitaray. Naa, anya nga iti trabaho ti siksitaray. Naa, amupay di tangay niya. Ay! Udno ka day, nga da ka na yun ang mapanigi barangay hall, babae. Ay! Naranaan pa yung arod ni Maribanang iso a pinagawid na. Imbag man, ta saan na nga impungot, ti babae. Kung garod ay no siyak day jayakat. Insagunot ko ti babae. Ay, depende mo't ati sitwasyon to yan. No ngay awan da kas nga aramidan da. Oray, tasan ang nasayat akitaan nga damapmapan ijay a babae no office hour amakuna. Saan mga rod nga opisyal? Ay, uwan magkidi Tawan sayang guseng, no awan ti makita ti tao. Day tangarod ka. Adaya asaw no awan ti apoy ako na da. Ay! Hanggang nagmadi ang kitain no bayan nyo akanayon nga umay day dya babae dito yung barangay hall. Ay, anya madikit awan aramidon na adakas. Uray awan aramidon na adakas. Ta makapasurun ti kanayon na kadalitawi. Makadisturbaw. Ta kanayon kayo nga glinlin na ngay. Kas kayo la ubay. Ay, umapal ka tawang kas jay mo niya. Ay, no adaman babae ti biyag kaw. Sana dito yung barangay hall. Ta naala sa kitahang. Bag, ta nagsabat ta, dito yung pagwaywayan tinuang pare. Adan sakit ibagam. Seryoso ka may. Saan may magustuhan, ti mapaspasamak dito barangay hall? Saan nyo ang magustuhan? Anyat sa sawon. Anyat ti kayat mo asawon. Saan adisente akitain at may isang opisyal kat aramatin na ti barangay hall ang paglalangayan. Iti asino man dita. Na. Uray kumano awan asawa na. Ay maditituno ti sa sakpay lang ti kapitan. No anyat ti kayat ko. Iso ti masurot. Ay saan na nasaya ti panagrasrason mo pare. Na. Gapo ka day, ta kapitan ka. Kaslako kam ti barangay hulan pare. Umapal ka lang. Adaman ibagak, Maribanang. Nang i-file ka no ti asawa ti babae iti darom kontra ni kapitan. Ha? Anya ngay kano akaso, Maray? Saan ko pa'y nakita? Ngam saan lang nga isaw. Pati dagiti daduma akagawad. Adamot plano da kontra ni kapitan. Anya mo't ngay aplano ti isagsaga na dagiti kagawad. Ti mabalin nga amok kat daytoy. Recall. Pagpirmaan da amin dagiti mayat abutantes. Tapno maikat akas kapitan. Gapo kadagitoy arason. Umuna, neglect of duty. Maikadwa, dishonesty. Maikatlo, abuse of authority. Mabalin pa'y aggrave misconduct. Gaputa palubusan na amapan ti babae. Iji barangay hall. Anya? Ay, dayta tinalalan ni Inteng. No patuluyan da dagita aplano da. Bagbagaam ni kapitan.
No di pa'y lagbalbaliw ay agbabawin to. Nasaya at mata si Mangpet kam, Inteng. Mailiw ka kadi kanyak. Itama pa'y. Mailiw tarupam. Gapo iti madi nga aramid mo. Mangisagsagana kano iti darum ti asawa ti kanayon amapan ija barangay hall. Salbag da jay baldado. Madadaal ti reputasyon mo akas kapitan. Ay, mangisagsagana pa'y dagiti daduma akagawan iti petition kontra ken ka. Kanya ko mati grounds na day ta petition ngay. Gapo iti number 1, neglect of duty. Number 2, dishonesty. Ken abuse of authority. Kasla ngamin kukwam ka no ti barangay hall. Palubusan matan amap mapanlatan day di ababay ijay. Nga uray awan aramidin mi amadi? Uray awan ako nam. Tanagma di akit kitaan dagiti tao nga agginggin nantil kayo ijay. Lumalpas ti papeles nga isagsagana da. Agpirmaak, tapno may kanit eleksyon da dya parinteng. Kumarik ni Maribanang, ngam agpirmaak tanagmadi ngamin ti aramid ni Kapitan. Adulaki dito agpirma. No kadi ado ti agpirma, maikat ni Kapitan? No mapanig na kanakit sigurado Ada maaramid nga investigasyon. Ngam adumay timang panignag. Asino nga iti sumukat no kas pangarikan? Mabalin ka di asika? Jay number 1 akagawad ti sumukat kinkwana. Mapan ka di pa'y day di babae di barangay hall, kwarog? Kung nadamay, ano awanak at mapanan day. Angam no adda ka, saan amapan, kasta ka day? Una, tamulagatak ngamin. Adda ka di ibagbaga ni uncle mo, maipapan iti day di babae? Saan ko makasarsarita iti ni Angkail, tamakumikom kami amang daldalos iti kanal. Gaputan na pulatan mo dagiti burnal. Ay na, agbalaw tulaangan ni uncle mo, no ti umuna akagawad na ti mangsukat kan kwa na akas kapitan. Pagtitinulungan tayo abagbagaan antay. Kasano day tuyen, kwarog. Adu mo ti nakasagana nga agpirma iti plano ti kakadwa a petisyon kontra kan di Kapitan. Nga raw, ang mga numaikatakmat at chip tanaw numaikat ni uncle ko kas Kapitan. Natangken mo't ngamin ti ulo na. Kuna na analaig. Amo na kano ti aramiden na ta iso kano ti Kapitan. Padasa pa kasaritan ni Angkail, bareng agbaliw. Masaya nga nakmet no maikat. Tanabaybayagan a Kapitan. Ita, mapetisyonan nga po iti babae. Tamabaybayan na ti trabaho na. Nuanya nga ta ating pakpakan kinkwana tayo dyan babae. Awan mat siguro ti makunam inteng. Binagbagaan kan nga agbaliw, kan aramidem ti pagrebengam, angam dinakmat patpatsyad. Anyat makunak na ikatsak ti Kapitan. No anyat kayat ka, isot masurut. Sige, agpapas ka ita ije barangay hall, ta umadanen a mapapanaw ka ijay. Mapapanaw dyan. Ado, tinagkid daw kanyak iti dispensar. Uray kanu gayem dak, agpirmada kanu iti petisyon kontra ken ka. Tanagmadi kanu ti ipakpakitam ija barangay hall. Asino nga, ti sumukat kanya ket awan mat makabaal sumukat. Sakpay lang ti kalaingan a Kapitan. Ikunam. Da. Uray tupay ni pari badong akumparen, kat kuna na nga agpirma kanumay. Imbaga na day ka? Katwan, Ay. iso nga uray siyak, agpirma akmat, taawan mo't ngaminan tinasaya at nga aramidam, sa balentiin into narag. Paray, apay agpirma ka no matuloy ti petisyon kontra kanyak. Kino agkumparita? Iso nga rod abinagbagaan ka, tagkumpari ta. Ngam di na madanggan paray. Iso pasensya. Na. No di mon kabailan ti pagrebengam akas Kapitan. Yan number 1 akagawad mo, ti sumukat king ka paray. Saan ka agpirpirma? Agkumparita. Si kamot? No makita nga agbalew, kan ikatam ti kinababairaw. Saan ang agpirma? Kwa, agbaliw akong paray.
aramidak matati pagrebengak. Ay, ipakita mi ti aramid, pare. Saan nga iti sa ulain? Na, sabalin sa matantipol oy ti angin itainteng. Nasa pakamit abimangon. Ay, ekwa. Bagak amin akakadwak iti barangay hall, ta ag-clean up drive kami ita. Na, Jesus, nagaduti nakitak awara iti kalsada. nagsaya atin no kasta. Intay. Kwarog, awagam amin atanon mo, ta ag-clean up drive tayo. Nakaring matlangin ni Uncle iti pan nakailibay na. Yaman pa'y apaw. Ay, awagak dagiti kakagawad, ta intayo amin. Intangarudan ng kail. Maragsakan lakit di dagiti kakadwa tayo di barangay haul. Numakita da, nagagit ka manang. Ang kail, manunasa ko tinakulikta tayo ang basura. Ay, masapula ka na yun, anadalos ti aglawlaw. Maliklikan ti layos na agtudo. Mayat pa'y akitaan ti aglawlaw no nadalos. Ungarudang kail. Umawawag mo da ito kat madamati trabaho. Hello! Kapitan, mapalag tumanan ninyo barangay hall, inton malam. Ay, saan kan nga umay ijay? Si kapay arugit ijay. Asika swumkit diti asawam. Jack kayat, makita ka pa ijay. Bye! Yes! Brava, wangkail. Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Nangagmiti imbagamiti babae. Ay, naka-loudspeaker? Ay, kidawak iti dispensa kada kayo amen, ta nakulaapan ti panunot ka, isuan nakaliwayak. Ngami karek, saden ang maulit. Aramidak ti pagrebengak, dito'y barangay ko. Ay, Kapitan! Imbaglakit din ta nakapanunot kapay. Tanasan, ang mga nopetisyunan dakan ngagpaiso. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Kabadong, di mo kunaan nga isungada ka ita dito barangay hall tag solicit kamot akas kadagiti nakapila di tarwar. Anya nga agsulisit mo't akong gunamare. Apay niya ti panagkikitam kanyak, por. Nay, ay kadamdam agak laeng mat Saan na nga may agsulisit, maray? Sapay nakatugaw ka dita pagtugawan dagiti opisyal. Ay, da kayo lang nga opisyal ay ati mabalin nga agtugaw. Dito yung agtay-tayak atugaw. Dita kami ngamin nga agsisisyon. Ay, dito yung gayam. Ay, umakara ka. Ay tugaw ni Kapitan dita makaram. Bawal latang agtugaw dito ay. Ipunay kay muting nga opisyal. Bawal lamin ay. Ay, bayam nga agtugaw dito, di paribadong. Kung nagtumit ang mabalay. Tapno mapadasan na matag tugaw, iti tugaw ti kapitan. Ay, katuan Apay, kapitan lang ay ti mabaling nga agtugaw dito. Oh,
Nabiro kam ni badong mo, Mare? Ay, saan nga rod maray? Napadak pa yun ijay bangkag may. Ngam awan mo't ijay. Nekat, napanan na ngayon. Mapan kung san ipapublic service, maray. Adala siguro di taig-igid ni badong mo. Masadot siguro ang mapan agbangkag. Iso nga inlemengan na kamanon. Na, di na ko naan asyak ti pagbangkagan na. Baya, Mare, tainton makitak, ibagak nga agawid. Sige, maray. Pagawidom adagos, ah. Nagmayati na talaga ti umayag internet dito yung barangay hall, paray. Nagpigsa ti signal ko naman. Ay, paray. Aldawan, agawid ka na. Ay, unay kamutin, pare. Pagawidan na ka nagsapaan. Na, anya nagsapaan, kuno pangaldawan. Apay, dakis ayan, no, makipangaldawa ka na kayaw nga opisyal dito yung barangay hall, paray. Ay, amom amangan kami dito'y barangay hall. Itay pa yamang angot ko kay, jay lutwin da papaitan dita kusina. Ay, Ay, ni kwarog day jay nga aglut-lutaw. No kasta, naimas ti si dain tayo ah. Taan na lang ni Kwarog nga agluto kay. Kwarog! Nakaluto ka! Ay da! Nabsuga kong Kwarog. Mabalin mo, ti aginaw. Una, kat si kalangan ti ururay kamalpas amangan. Nalpasa, inanangan niyang kalmaw. Itay pa analpas. No kasta, siya lang aro din tinauday. Kababayin mo't unay na. Tadituyak pa yun anangan. Nagawit ka nga din tanalpas ka na nangan. Nagkunang agawid ah. Ha? Saan ka pa yung agawid? Ang mga nubirbirukan na kanina na tuyang. Ag-internetak pa ditaw, Kwarog. Ah. Kakaisuna, nagpigsa ti signal dito yung barangay hall. Pagawidin na kiday. Kaya talaga, Kwarog ah. Ah. Aywan, Kapitan. Jay tugaw mo, pinagtugawanan ni Kabadong. Bay amare, taaguma nga agtugaw. Amo na mo, tatugaw mo day, Jay. Agbibisin nga rod. Imbis kumama pa natulungan ni Marituyang, at dakit din dito yung barangay hall nga agsilsil paon. Day nga rod ti kayat kong ibaga itay kay. Ibagam, Kapitan, tapno amuna, ti ar-aramiden na. Ay, no umay pa'y inton bigat. Ibaga kon atalaga day ta. Na, sapi agkat katawang agmay-may sa. Kun nga rod ah. Anya nga ta ayatikat katawaan na. Na, Ay, pare ba daw? Malaman. Ay, kit malimla nga, paray. Na Ay, guhom na. Ah, pagawidan na. Kahit agawid kami mutin. Nay, nagsapa kayo mutin nga agawid. Apay, di mo amo nga alas 5. Ay, nasapa pa'y laeng. Yay. Ay, agawid akon. Iso nga agawid kakit din. Maki-internetak pa'y mga rod, paray. Ay, paray. Di kamot agungat ah. Ipaidam mo launay dito internet ti barangay. Di kayo butos na eh. Yay. Nagmalmalumot gayam ije barangay hall ni Pari Badong. Apay adi mo man laim baon nga agawid. Isulat ti inararamid nan tinagin internet. Kat no berbero kan ni Marituyang. Oh, kano masadutan agtrabaho ni Pari Badong. Kat jay laangan agin internet ti kayat na nga aramidan. Ay, kasanun nga ti panagbiag da kan ni Marituyang no kasta. Ay, di na ka din ko sila panakasta to yan. Awan mo ti basol ko king ka. Anya nga awan. Anya tinararamid mo anagmalmalaw ma. Adak lang ije barangay hall. Tanya nga tinaramid mo jay. Binantaya da gito opisyal ah. No talaga mo lang, trabaho da. Apay, masapol nga aramidam day ta. Kaya't ko nga rod nga ramidain. Nang runa da dya, kumpare nga inteng. Tapay ni Kapitan. Agsadot-sadot nga rod. Kasi kangay. Saan kalangan nga agsadot-sadot? Talaga asim madukan. Pag kunabay,
Kano binaybay amon je bangkag? Karuruutan. Inka kumamot mulaan ah. Banbantaya nga rod dagiti opisyal dito barangay. Dito man yung bangkag ti pangibaw ng kanyakan. Kabadong, si kamot tanday ta nakatugaw di ta pagtugawan di agjo ti akagawad. Ay, tugaw jag duty na ito ay ah. Wan, di mo aya makita di ta nakasurat di ta sangwanan na. On duty, kuna na oh. Ay ah, ay dyan nakita ah. Ita ta nakita mo, tumakder ka di tantag duty akon. Ay, sikat ag duty itangal daw. Maray. Iso nga daak ita. Ay, kitwa na. Sige, maray. At tugaw kan. Ado katinas ka ni aramidak itangal daw. Nay, apa nga, kastoy mo tayo. Nay, apay? Hindi ti magderak di tatugaw. Kimapsotan ti internet dito silpong ka. Ibirok mo iti ayan tinapig sa signal. Ijay nga ta pagtugtugawan ni parintay. Pagtugawan na nga roden ngay, no ijay manan ti pagtugawam. Ay, padasik lang mo ta. No sumangpan ni parintay, di pumanawak tan. Inununaan nak pa'y nagtugaw iti tugaw ko da di apare badong. Win nga rod, kapitan. Nagsapa simpangpet dito barangay hall. Kano nakasangpet ak anak katugaw di tatugaw kaw. Sapay di ta tugaw ko tinagtugawan na. Napigsa ka nung ngamin ti signal dita. Feeling kapitan kit di ah. Kat papanawo mo na di tatugaw mo. Si kahamot at talaga tinaskan nga agtugaw dita. Isumay. Ay, awan ka babay na ah. Punon sa kadi bagbagada na poskol ti ropa na ah. Talaga mo't anapuskol ti ropa na day ta akumbaray. Ay, awan lang arod babain nan. Napuskol pa ti ropa na. Kwaraw, nakitam ni tatam abadaw. Birbiro kam ni tata ba daw? Pimanaw mo't manan di tabalay may. At dayjay barangay haul. Napan manan ijay. Napan nakipangan ah. Ay sos, di lang babaeng. Pagtugawan na pa yun jay tugaw ni Uncle Kaw. Ay pagawitan manlaangan, kwaraw. Di na kaya ti agaway. Agin internet nga main. Kasta? Ha? Kunak ano kuna na amapan na bantayan dagiti opisyalize. Saan ka day? Kinapudno na. Mapanlagin internet iti barangay haul. Ti salbag alaklakayan, di nakpay amo atulungan ka dagiti trabaho ije balay may. Ibagamday ta kini Uncle Kaw, nana. Pare ba daw? Simangpet kan paray. Itay pa'y umayak ag duty. Ay ah. Itayak pa nga gururay nga agtakder ka dita pagtugawak ko ma, tarugya kung tagtrabaho. Ay, tugaw mo ka dito paray. Huwin! Nagdakkel ta nakasurat. Nakaparabaw iti lamisan kunana. Kapitan. Oh, Ay, kwa paray. Mabalin ka day, dita ka pala igay. Nga tugaw. naa. Napigpig sa kay, internet dito tugaw ma. Naa. Ay. Sakti kapitan, pagtugawin nak dita igid. Ita lang, mat paray, nga extract na ito tugaw mo, adi pusipos. Ay, naglaing kamutin. Ay, saan ka kadingagong uwit paray? Ito lang, tiluluwak itibiyag ka. Ang abusado ka na. Ha? Agasam tagtugaw ka dita pagtugawak kas kapitan. Apay, nalipata mon paray, nga kumparita. Kadakais, ngayong imutam ti kumparay. Kapitan, kasano nga ikat saan mo tan ngagtrab-trabaho ni Badungkaw? Hey, wan nga raw. Inal daw kay din iji barangay haul. Ay, kababain pa'y kit din tamangmangan pa'y ijayon. Ay, wan. Kano maturog pa ijay. Ay na, Kapitan, problemak ni Badungkaw. Kasaanan amapan agbangkag. Problema nga raw din. Taagawon na jay tugaw ko. Nungay pagawi daw, Kapitan. Sige, day tati aramidan. Pagawidak man no umay manan iji barangay hall. Ay sus! Imuna ka manan ang nagtugaw iti tugawak paray. Ay, simang pagkamagaya mo paray. Ay tumakder ka dita. Mabalay nga extract man na ito tugaw mo paray. Ay husto matid
Ha? Inekstra am nga ron idikalman, ekstra am manan ita. Italaang, paray. Agawid kan, nagadaw tinaskan nga aramidem iji balayaw. Dito'y ka barangay hulon, ti kay kayat mo apagis istambayan. Napigsa nga min ti internet dito'y paray. Ay, ingkag-bangkag. Ay, di naman pilitin paray. Agungot ako na Naa, tas ikapat ya daganas na nga agungutin. Talagang agungot ako. Dumanog kan sa pa yun. Talaga. Ay, Heh. kino teritoryok dito'y agungat ka akasta. Agdinanog tano'y pili mo nga gawin na. Nanggagaw a pinagawid ni Kapitan ni Badong Mau, maray. Kag apay nga raw nga aging gaita, saan pa'y mo't anagaway? Gaputa saan na akayat ti agawid. Ah, di na kaya tagaway? Dumanog mo tan. Ay nakababain pa'y. Jak amo no anya ti aramidan ni Kapitan. Ay katalaan na nga raw dun dagiti amin agamit na tayjayon barangay hall nga agyan. Da kamin tu, pay nga opisyal kat saan kami agyan ni barangay hall. Isonto ki ideng. Problema matan ni Marituyang ni Badong na. Ay, problema mat ni pari badungan ta lumaban matan. Ay katnaskan ama solusyonan dayta. Ay, iso ti pampanunutak no kasano. Ikatenyo nga minan ti internet ijay barangay hall. Kasapulan mi nga ron ti internet ijay. Amumot ita panawan. Puro online aminan. Ay nagrigat met nga rod akasarsarita ni Pari Badong. Ken agdanog kanumatan. Bayam Hanggang, agpanunutak man. No kasano ti aramidag. Kabailam ay ti agpanunot. Na, talagang agpanunutak atas ti Kapitan. Ala, kartingam nga rod ti agpanunot. Ay, dinak man apuraan. Saan akas karina ti agpanunaw? Ay, dayta ket ti bagbagakken ka inteng. Nagbayag ka nga agpanunaw. Apay ko arag. Iti pag-arasasan nyo kinangkil mag. Naginarasahas kami ayamay. Nakita kayaw nga gininarasas. Sa dakita-kitain. Anya ti kayo sa una ya. Ay, kasanaw. Kat itay ka pa ang nakatugaw dito unag ti barangay haul. Apay dakais, no maya maki-internet ditay. Pag-awi din na kanina na tuyang. Kaya tagaway. Kakaisuna, nagmaya ti signal ditay. Ni. Apay kay. Apa itataba daw? Mutin ti signal. Ura ingatok to silpong daw. Hawanin ti signal. Ni. Apay kay. Kanya nga ti mapasmasamak, tawang mutin ti signal. Damagamakin ni Uncle Kao. Paray, apay kay. Kanya ti naramid mo. Sino katakon ti password? Ay, unay kamutin paray. Kaya't mun sa amit ti gulo Ay sus. Na, agawid ka den. Ingkatulungan ni Marituyang. Ay, nasakit tinakam ko king ka paray. Na, Awan konsensya matalaga. yay. Satan nga kumparay. Agbriktan nga kumparay. Ay na, ay, agyaman na Kapitan. Nagawi dun ni Badungkaw. Ay, narabin ko lang no anya ti rumbang, maray. Ay, Kapitan, Eh, siyak man ti umayag internet. anya, sikat ti sumublak. Una, Ay. adamatan ni Badung kung agtrabaho. Ay, saan? Agawid ka kitde. Tag tinulong kayo nga agtrabaho. Padasag kumamatay kunada nga ag-online. Ay, saanin? Maibos la ti oras mo. Isong agawid kan. Sinukatanan ni Kapitan ti password ti internet, kabadaw. Ay, namo ka sinukatan na. Kat anya nga ron nga ti umay mo aramidan dito barangay hall. Lumabasak lang mo Mapanag dita bangkag may kinituyang ka. Ay kakasta. Way, nagmulak itan, maray. Nasaya at launay no kasta. Nalan ni tuyang ka, di cellphone ka. Daka mo ano na may. Saan na mga mo tayo cellphone? Nagbibisin na ba bakitan? Mala, ingkan ijibang kagyaw tapno makaado ka iti trabaho. Ay na, tahatabadong. Ado dagiti napapatig abanag anas kan nga aramidan.
Asaan ka? Dagiti trabaho, dagiti opisyal, ti pakibiyangan. Ala, sigay! Detan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, makaungitak at talagan. Nay, Kapitan, saan ka unay nga agungungal? Anya jay nangag ko nga ichis-chismis ni Pare Badong. Tinangag ko nga ibagbaga na kinupit mo kanu ti pondo ti barangay. Ay, agasim dayta. Ay, danugaksan. Ha? Ay, sana, Kapitan. Ay, di naklapdan. Makaungat. Kontrolam day taungat mo, Kapitan. Di naklapdan ko nakibatan na ka. Hoy, nagpiksa ka laki din eh. Saan ka nga ibatan, Kapitan? Diyak kaya tamay sagmak ka. Ay, ibatan na ka. Saan ka nga ibatan, Kapitan? Taiso ti trabahok day daw eh. Lapdan ka mapan mangdanog kinitataba daw. Apay Inteng, sa dino ti papanam. Ay, mapan ko danugan ni Pare Badong. Di ka man agpampanunot ako nakon. Agkasim tis istorya ng agkukupitak. Ay, chismis lang dayta. Namati ka mo't adagaws. Per dyan nakday dyan akong pare. Hindi pa ilang amok day ta. Ay, saan ka nga agin lalaeng, Inteng? Ikat iti pagnakman na. Saan ka amapan? Di naklapdan. Saan ka amapan, kunak? Agtugaw ka lang dita, no di mo kaya't ti mabalunag. Narigat mo't dayta nga istoryaem kadagit itatao, kabadong. Anya nga istoryaek, Maray? Jaya istoryaem nga agkukupate ni Kapitan. Kitpod no, Mike. Ay narigat ti agsasao nga awan pamanagnak na. Ay, ada pamanagnag kaw. Agsawa kaya, Mike, no ang pamanagnag kaw. Tanya kumangay ti pamanagnak mo. Dayta kalsada tayo. Aging gayta. Pitak-pitak pa ilaeng. San pa anasimintaw? Kataguray ka nga minat, nakaproseso, tay pundo na. Ay, kasta man ang timbagayo ideng. Tinalawag, kinupit, dayta Kapitan tay pundaw. Period. Maray, apay asurot-surot kin ni Kapitan ni Kwaraw. Kay sungaro ti trabaho na. Aya, Nalaka nga men ang mapukpukaw ni Kapitan ti pasensya na. Kat kasta ti trabaho ni Kwarog. Tapno lapdan na ni Kapitan. mayat manday ta trabaho na. Bagaman kit din ni Badong mo. Tay sardeng nan nga ichis-chismes nga agkukupit ni Kapitan. Na, jak man amuno apay akastatis istoryaan ni Badong ka. Iso dayta ti sana kayat ni Kapitan. Jay ichis-chismis da. Ay, binagaakon ni Badong ko, Maray. Di na mulat ta dingdinggang. No awan ni Kwarog, amang kontrol ka ni Kapitan iti pungtot na. Ay, amang ano nadanog na ni Badong Mau. Ay, saan nakalabdan to yan? Istoryaek, tikat kung istoryaeng. Awan makalapod ka niya. Di ka lamabain, imbag kumamo no pudnaw. Adaya, ba't saan napudno nga istoryaek? Jay is istoryaam nga kupkupit ni Kapitan. Ay, sus ka to yan, kadagiti amin nga istoryaek. Dayta, ti kapupudnuan. Na, pakadadaulan mo't ni Kapitan dayta. Iso nga rod nga istoryaek, tapno madadail tinagan na. Walang arudan may tultulong mo dito'y barangay. Dadaulan pa'y ni Kapitan. Ay, agulimag kasi ka. Istoryaek, ti kaya't kung istoryaeng. Kit di naklabdan. Ay, lumabas man ni Pare Badong. Kahit maan ano ko man no lumabas.
Malagkit ko dis istorya na kontra kanyak. Ay, makaungungitak maday na. Ay. Kontrolem tarik nam inteng. Diyak makontrolon kat. Talaga akayat ko adanuganan. Ay, kontrolem kunak. Ay, di naklapdan. Kayat mo ka diti mabalunag. Ay, kwa, saan? Ay, idulin mo kit diti palunat mo. Ti pagdandanagak maray. No agsabat da inting kan badong. Amangad no saan ang makontrol ni inting tirik na kat madanog na di pari badong. Iso nga rod nga adalata kadwa ni Kapitan Atanod. Tapno iso ko matimang kontrol kan ni Kapitan. No ngay saan na ang makadwan ni inting. Sapay itultuloy latamat ni kabadong timang perperde kan ni Kapitan. Win nga rod. Imbag ko nam taadak amang kontrol ka ni inting no adda ija balay. Maray, talaga ka di narigat? No saan ang makontrol ni Kapitan? Ay narigat, Mare. Di mo nga binamukait no kasano ang makaungat ni Inteng. Ay, kastaya. Iso anas kain nga dalat tamang kontrol kan kuana. Tataba daw. Apay ka day, Kuwarog. Isardeng mo man na perper dyan niyang kalinteng. Nay, nagkunaking ka nga isardeng ka. Baga ka. Ayagtal na ka. Sino ka kumamang diktar kanya, kiti kayat kung aramiday. Idinto ta chiptanod ka lang. Jack nga rod kayat nga aglaban kayo kini Angkal. Lablabdam to mga men. Bayam nga umay kanya, taglaban kami. Mga numaabak ka. Ay, napigpig sa ka. Manak-out ko adagos aday tang Uncle Mau. Di mi kayat ti gulo dito barangay. Ay, gulo ti kayat kaw. Numabalain, sardengam ko man ti mang perper di kini Angkal. Aramidag ti kayat kaw kung naking ka. Saan ko akabutang day ta, Kapitan? Saan nakakanumat akabutang ni tataba daw Angkal? Naa, kuna na day ta? Unang Angkal, day tati imbaganay di kinasarita kitay. Masabat ko kumaitatag, laban kami. Ta makita talaga tinaturan. Amo ka, sikat ti katuturidan na Kapitan. Wala, nagmamaayan mo ni kumparik ngay. Awan na No, masabat ko ta. Pangaasim ta di naklaplapdan. No isuti ko naman Kyle. Aglablabasan. Saan asumardeng chumanismis? Makauman niya Kyle. Sardengamon nga istoryaan ni Kapitan si Kabadong. Tama nga numauman ton keng ka. Ay, nasayat mo no kasta. Awan met nga min kinapud no day ta nga istoryaam. Di ka pala sumardeng. Wait, takayat ko apir dyan. Tapno may katen na, Kapitan. Dayta ti amom nga ramidon. Kat sa anak ka sumardeng, aging ga sa anak ngagbaligay, tuya. Ay mapan kami ni J. Barangay ha. Ay, itay kayo kumapay anapan Aldawan. Yung kami nga ro din. Ay, Kuwarog! Ayan maun! Kyle. Ay, Intan! Unang Kyle. Kwarog, bantayam ni Inteng. Sige, antay. Kontrolem no masabat na ni kumpari na abadong. Naa. Unang tay. Saan mo nga ipalubos nga aglaban da? Unang tay. Mapan mo man nga tanis istoryaan ni Kapitan, kabadong. Nay, naglaing kan maray. Kasano nga, ma'am? Ay, amuklatan. Ay, imbis ko maamapan kay jibangkag mo. Ay, mas importante da ito yung aramiday. Ngam da ito bangkag ko, maray. Kaano aya sumardeng ti kastapan ng perperdem ka ni Kapitan? Awan ti plano ka sumardeng maray. Aging ga saan ang may kat iti pwisto na. Sa anak a sumardeng. Kasino day tamasabat ta? Hindi magtatama daw. Ay, nagsabat kami mitlangan. Huwag nga raw. Talaga ang makaungutak ka nakakita iti panagrupa-rupa day tatao. Nagsabat ka maglangan. Uy na! Kate, kasano nga itaan paray? Ay, kaaglaban na na. Saan ka nalapdan ng Kyle? Sige, naglaban kayo. Sika, teriperay, Kuwarog. Rugyan yung arutin ti aglaban. Hindi pala ang makaungutak. Ikaw. Yabay nga yasak mo itong titinanog mo ang Kyle. Nalaing nga aglisi ko namsa. Aya. Siya mamuti sumublat amang danugking ka! Sa
Anay kawan na ikaw, tatabadaw. Siyak mo ti dinanog mo. Ay. Saan mga mabot yung danog ko kinkwana? Among pare. Ababa nga minti danog mo. Iso sanak maabot. Siyak mo ti dandanugan yaw. Dito'y sumaruno at danog ka. Sigurado matamaan kan pare. Ope! Nalisya manahin! Anay wanggal. Ha? Siyak manan ti dinanog mo. Kapay nga kasdyan ngay. Siya manan! So, Anay ko manahin. Ay, Siyak sus. manan ti dinanog mo, tatabadaw. Ay, Anay. Apay nga agpaisaw. Ay sus, talaga nga ababati danog mo pare. Anay ikaw. Talaga nga saan nga umabot kanya. Dinanog ko, dahil akong pare ka kapitan. Ini-street ko naman. Naaramid mo day ka. Na, apay takaslasaan ka mamatay. Kita man sana ka na nanang. Nagpinitik kayon sa langmay. Pinitik. Apay, aramid ayamot ti malalaki day ta. Siyak anatorat, makipinitik lang. Jak amaw nupud no day tangay si istoryam. Kaslasan mat anak ka papatay. Sigurado nga isarde nga ti kumpare ti mangis istorya kanya. Dinanog-danog ko Ay, kunakmet kan ka a kontrolem tabagay no agungat ka. Marwam, iso ajak na kontrol. Gapotag kumpare kami. Ti pagarupan na ka saan akon makaungay. Imposible mo't daytan Kahit, ayan nga rod ni Kwarog. Antay. Ay, anya tinapasamak kan ka, Kwarog. Ay, saan kan samot na makakita? Ha! Agure ka. Anong nangyayari sa'yo? Nagtanong ka pa? Naa. Kit no pinagsinublatan dak asinunto-suntok kinitatabadaw. Inteng, ano bang ginawa mo? Wala mo't akong ginawa sa'yo. Bakit sinabi mong sinuntok-suntok kita ng danaw? Pinayaban kayo, tanagreklamo ni Kwarog at inanog-danog yaw. Sakit turo pa. Awan basol ko dita. Ito kumpare, ti pagdamagan niyaw. Kapitan, Ay aglibak ka pa'y lag. Kano inaramid mo day jay. Amadi. Katsika mo nga may paray. ay saan kayo ngag pinabasog? Ay sige. Basol min ado ako ni pare badong. Inaraman nakmanay. Talaga matando nga kayaw. Naging mo pare. Ibagas yo day tadugol ni Kwarog. Orno sa inyo, tibagbagiyaw. Si kapare badong naglaing ka amang perdi iti pada mata. Ibag kumanupugnog. Basol ko mula amin ay. Siyakot dito sa inyo. Di kumpare mabadong day lumabas. Ay bayang malumabas. Katak lang dito yung hanggang. Nakasagana ka mang lapad ka no makaungat ka manay. Apay makaungunguta kaya. Aray, kumusta? Ay nasayaan ba? Ay si kagay. How are you na? Ay, ayos lang tamo na paray. Nasaya ata, hindi pa naglinangan niya ang kail. Tatabataw, kastati nasayaat. Tapno awan ti gulaw. Ay, kaasimot ni Kwarog ang nagdasalan ti pungtot yo, tatabadong ken kapitan. Ala, urnusan nyo, tibagbagyo. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Agyaman kami ta nakitawa ken nakikuyog kayo aging ga iti panagpatingga daytoy nga episode. No na ay ayuan yo, pakilike ken subscribe, ken pindutin ti bell tap no awan ti mailaksiyo baro nga episode.
Iti sumaruno, ad-ada pa'y ibarangay moment mapanunotam. Rumor manen ti kaaruba agchismis, ada ti kapitan mapanag-asikaso. Ken kasano ngay ti panagbalbaliw ti amin no may maisalaing isa o ti nagsango. Kitaan tayo iti sumaruno nga episode, dakel katawa ti agururay.